Operatie. In apis disi wisataigiu saipsa if de moest opereren. A operatie na een belangrijk pisi fusabi sai mankeriu a diagnose. Alla soorten fasi de fu opereer en dati unsa broko giu. Densa opereer, maar densa sorgu dat de no kotumsi fu abobi puro. Dat mek den du so many onderzoeken na you. Als schildwachtkleerprocedure. Voor zijn operatie, moro voorhoef de ziekenschap en kies van schildwachtkleerprocedure. If atakruciki de ini abobi, dan den lymfekundu e zorgu dat atakruciki ne kondoro. Ai tapu en lekki van filter. De kari den kundu disi ook toe schildwachtkleer. As kin e probeer fu tapu asiki. En fu tapu apanya fu den takruciki cel in a heri skin. De lymfekundu fa bobi, de na ini a ondro anu. Na a sleutelbeen, na nga tapu aponyo fa borso. A chirurg si, na nga 4 di sigba, di a be onderzoeken yu skin. A chirurg wan sabi, if de lymfekundu de positief. Te yu jere positief, dan den takruciki cel de inabobi. Fos dati, a chirurg wan sabi soorte kundu na a schildwachtkundu. A kundu disi na a fos kundu san den takruciki cel e miti te den cel disi e go na trapresi in a skin. If a kundu disi kring, dan dat na bun nyunso. Fudati de spoiti wa radioactief watra in a tumor fa bobi. A watra disi e go via wan lymfe tena a schildwachtkundu. Dan you kan sheng tapu wan lymfescan. So lesi a patholoog anatoom en mek wan isis diagnose fa kundu. Na ai luka weefsel te ai opererio. If a schildwachtkundu kring, dan den trakundu kring ook toe. Dat de den kantang. If takruciki cel dena ini a schildwachtkundu, dan de puru ala den kundu san de ina pres dati. Dat te kari lymfeklierdissectie efu oksel toilet. Nanga disi atakruciki ne panya ina skin. Dat na van prinspari sani. Ma baka dati yu anu if yu skoru kantan atiyu. A operatie. Alle soorten voor operatie den kan do. Wang. Den kan opereer zonder of pura bobi. Dan soso a tumor ek mopo. En je ori ala tu bobi. De pur a her bobi. Dat de kar wan ablatio. Den kan pura her bobi. En zo lesi den kan meka bobi ko moi baka. De pura her bobi nanga ala ondro anu kundu. Dat de kar van mastectomie.